Kaseng samlas nong seorang kam, hakasi balang mentaka tayo, kalau pelong ya kajeng pun kuburam ya kasamla pidawan sanili walang. Kasamla kebala korbun teli kita kemah hakajeng lakai karit, hagir sanya lakai kebala pelong hagi bubur gi benta jonggari India. Kaseng samla kalau le ya kan kajeng pun kuburam hadirin bahkan dia kasamla, kalau ora ya katak maksiar hakaran sanya lakai kinin juku national camp and shootu cup karit championship arajar akuar. Ini kasamla kabenang khanyo senam ke arta. Mat ka berang pulih ke kelas 11 science sampai mun school. Kalau yok man khor haduk kembang arti kita kemah ke national level, ke bakentuk pratali kita maksiar, iwe tak marupa bat lai tali kita kemaranong. Nalol kini ki khusnam lan ki tak ma ka balayo akan national level, kalau yok ru khandai tali kita maksiar, ndu tali kita kemarupa bat arti klan manong ha ka state level bat inter school. Kan dikasamlah habekan ba notok khbo kalau tu berasang menyelakai naduk pekerang dap khandai senam ai ka arta. Hakan dikasih pun buram dan langru kita jaga KSU seorang kam, FKGTP seorang kam, Tolba Unit seorang kam, Taxi Driver Association seorang kam, Sports Club and Culture Club. Saudara jaga senang bat kiwi bat kiri orang ba kibilawan ban kit bakit uang ye kan dikasamla namar kadi kijeng wara 6 buram jongkah. Keba yung singam uba ilasyen menta haga juga toro ye gicha jingle kai te haga toro chupule ka daki senam. Hakasnya barca khatsan ila Asia menta ya ka 23rd Inter School Karate Tournament 2015 below 10 years but hagane kaching ilaka iyo ya ka silver in sparring 2016 ila Asia menta ya ka 24th Inter School Karate Tournament in yellow belt but iyo ya ka bronze 2016 ila Asia menta ya ka 24th State Karate Championship 2016, but iyo yang silver in sparring. 2016 Inter School Karate Championship 2016 below 11 years, iyo yang gold in sparring. 2016 Asia Mentabiang yang 25th State Karate Championship 2016, but iyo yang gold in kata. Jadi kita mau? So kita hausnam arca khan rio, hausnam arca khan nyo, kita mulai teli kita ilai bershim mata kata kede kini, haga 26 State Karate Championship, iyo eka silver in sparring, haga 25th Inter School Karate Championship, iyo eka gold in sparring, haga 26 State Karate Championship, iyo eka bronze in kata. Kata kede kaba iya shim mata hausnam aracar khanyo hagasnam aracar khapra 27 Karate State Championship iyo eka silver in kata 27 Karate State Championship iyo biang eka gold in sparring pada cukup pot isim ru eka cu eka bentar kata 27 Karate Inter School Championship iyo biang eka gold kata. Itu kita yang Muslim ajar khatra, ajar khatandai. Isu mentah yang 28 state silver in sparring, pada kecukup por iyo yang gold in kata. Isu mentah yang 28 Inter School Championship, but iyo yang gold in sparring, but silver in kata. Begitu kita yang Muslim ajar khatandai. Muslim ajar arthau. Isu mentah yang Meghalaya State Olympic Head Achilo iyo eka gold in sparring but gold in kata. Kata kada isong senam arca apro. Lalu ipai sega national game. Ila shimanta eka national game, eka national game haka kanen chuko national shooto cup champion 2016 at Gujarat below 11 years but iyo eka gold in sparring but gold in kata. Nanta Asia menta susu ya ka NESKFI North East Karate Champion apo Kangtok Sikkim iyo ya ka bronze in team kata but iyo ru ka gold in sparring. Susu haus nang araca khatnyo Asia menta ha ka 5th North East National Level Karate Championship iyo ya ka gold in sparring but haus nang araca khatnyo biang hi
Ishim Manta haka Arunachal Pradesh Sub Junior 12 years iyo yang bronze in Qatar. Hakasna barca khatra Ishim Manta yang kanin cukup National Shoot Cup Karate Champion nanta iyo yang cool in Qatar. But haka juga por kadairu ka under 12 and 13 years kabalong hapo Maharashtra iyo ru ya kakun en kata kakun en sparing aracha khaprabian Ishim Manta yegni ka kai Sub Junior National Karate Championship 2018 kabalong hapo Ganongba New Delhi iyo ya ka silver in sparing but silver in kata 2019 Ishim Manta biang haka 7 national level Northeast Karate Championship kabalong hapo Assam but iyo ya ka bronze in sparing but kanai ka pakhatdu ka Manta kadai ka kanen cuko National Shoot Cup Karate Championship kabalong hapo ka state Gujarat iyo ya ka gold in sparing but gold in team kata kita kadai ki events kiba ilai Ishim Manta mo nading Tentang apa Australia, lambat jumlah kuar, hak bang iyo, ya bang jingtip, kaba nagaling juga yang kesiam di baru kami, ila pat ada jingtip, hal ini berpening jing yo pening, kajung ini kan sabna itu yi, ya kan ini tak maksir, hak ini jing pun, ya kan ini jing lekai, apa nong kasutu kok karate mah, ini kasutu kok karate kaba ilaya. Ya wanga ya kana di burong jong biyeng kesem jong kesinong katao hi barakugi bacong jala hi barakugi let's go nagaling di kum kesinong do lama jong ipon ni penpau ya kejung snguk mian lang ya kebengiyo ban ya mian lang tapi siap biyeng kesem lang bacong kan ganam bacong kan di burong kabalawan ra di samna Bani por mas ngoy ka banong bakum kesinong pelun ni parok bi isgoy ka ban ai publik terpangya lamba ko jongpei isamlai bawanda ini kanam bukurong bat ni milun tayo magani kalong kamdi sampai cingsdang no jongpei ringi nang milun tayo banang ni sakmat ko pinangla ya ka pinunta hari ni jingile kai ko bisimenta naku itu por sampai itu por at kapinyo ya kaban nikmat omtang na ka state handai ni milum tay ya ko pinla ya kaban ni punro wada international level ka kumga sarkar hai ka jalaras meghalaya di bat kumjur ka India di kanang ikmat lamba ikam gi jongpai lamba ka jing tibet gi jongpai pinla ban ye simenta bat habli ki jingele kai habli ki Muslim yang ayah hikmat kita suka football. Dengan bermaaf ba kita sibun bat ki cile kai football ki ba tenkam sibun bat ki ba yono de sibun nang tai pitawan sendiri balawan ra ikan itu burong ya kesinong kathau ya ke kesam ningkong ya ngemi jongpai ba hing masam bat uncu ya ga ri kasai bejungi te senam sibun bila pilawan ra ala dei kalau ngejing yono ya besida o kalau ke burong pada kum kesinong hari dia juga pada Meghalaya hilo ki kenti bilang 100% ha sebagai itu sports. Wala yung kasam ro kum cukam pensilur ban ile kai sports. Nanai panasor kam ju mi kaying trong ikong tai ni ma iba la pensian ikon dan thali kat saganai kalempung ke bakrau ke bakla yo asnan yo gold medalist akan kalempung dengan kemilan tay bahako isnay pensayo full medalist gold medal hakan national teams na try ba nito lu kasi di den sa fini sip ibayo ya ka kalempung ya ka national team ke hakakarati bayo ya gold medalist bat nata long coach bisa yo long coach ni siya mata te kamti ka kam ka ba mulumala habi isnay pidan sa long coach kumot long kamay long kecil ya kasyam dan ay coach Frank na kaling ka choyi kum ginong sesnong ni kasian adien nang resmat kadika caka ka kadika sedang ni panwan ban sedang ni kadika cing penku burong ni kiba yo bongda burong ni kasnong katha te nganget
ba ngayon ang hiro pa kanay ka martial arts nung lekay kili walang discipline ha haka football na ka team alam mo dayon kinong discipline lay pagbaan mong discipline ka martial arts penumla ban coach mat kan dalam ka disciplines kita sibun qualities trong sports person trong ka sports person dengan subudo kang wi atlay bang atip da sa hiro pitip kamay kata ban kong ka discipline ko ang mata nang ta self control tentang karate mo martial arts dalam kemudian self control kamu penumla dalam coach kita ti pop presiden la pikir no coach box nan yang sudah self control dan kamha nang ta fighting spirit itu punya kita tahu orang yang kon baik harus ngacap yang kata thong na try kadi kata harus keba punlong epe ng yo yun pul medalist nang ta aku asokawi kebakat duduk dan sibun kata kadai respect cingburok respect your coach respect your opponent kata kadai kebatan kamha hata sports la phi ball la phi tla cha la phi banya ai ba ong ma phi la ko sha kadan chong kana adai kutin la to Jaka berburam ya usong penol ubalong lu presiden kaseng semlang snong sorokam na al kublai ya kongsan jong hane kecing lang uba dan bor karujai kesoda jong snong sorokam al kublai ru ya ki ramba baro ki nongket kam jong snong nadu kirat hadu ki pitot bat dong baro kumjuru ya ki nong yalam bat ki khot jong ki seng baphe baro Kadu ng alkuble ki parashnong paratao ki barat penlait bor knang banwan yedang ringkat hane kindiat kinsot kum kajing ay jimod lang hakabayade bat kakarapi kabangi laete bat yosmo ludhi baro ngakwaban ay mansir bat binchlori ki kun kente bat shinrang jong kashnong hi baro ba kin persyang bat Yeshim mentalang baro namar kakarati ru kadai hi kajing lekai kabangi haban kinlan mes bat minat patrish dam kum kiwe ki jajing lekai kum ka football ka race bat marathon kum ta datal nalor ka sports ngakwa ban ong yaki kun kithe bat chinang baro ba kin kit kya kajing puli ka ba kidang ya Kajing nang jing start ha kajing tho jing tar kajing puli kadai kat nong pratniti ya kajing babha jungi shwabangan pengkut ya kajing shwabangan pengkut al buram kabakraw ya kaseng samla krishnong swarkam ki balatre shitam ban penong ya kani kajing ya lang kum ne kumba kalalong kabala nang ay mensil shushu yang abangan dangla ban yan minat bat trish dam haki por baro nga ketu ki khon ke the bat ki shinrang ru kum jo knang ba nyen la bat kya na ki ji na ki kam sne bat ba nyen no snyang dak kam ba bhajini haka imlan sa lang krishna ka thau bat ga ba khasi khara haka ri india hi baro koi ngakwa berpengkut dekini kikintian harum ublay trakenrat undang dekat berkesnong hi barok gawai ha uni usnam thamai arajar arpulai ha barok kiliang ngadon kintit kajentho ben ai chimod yaga snong kathau kalong ne kajing kala kamwan ada ni up na kibril ne ban bopor ni de mangihi ki barathang ya kata na de manga ban mapi shimet ban penkala da ka basmo rit kubleshibon snam thmai baso pi baro kubleshibon archia khatsan ta hadu mata talabun hai kita tournament kumto RCN laisian hakashisnyam mana ba man sim pin mai kana kam yala kai ngemi ngapa te ngaro ngakwa hai nukong ngakrim tip ra badon kumkan ai tamba jangala leka bangala kam stunat ngala kam tip shushu spangkan ke chin leka jangala
long subang ben lek kai la long enjoy ben lek ya kan ekakam hai Mana ki ong bapir pedang le school artan mentah. Dak nor kompat ki balance do wa finio dengki medar ba imban dukot sekarendang ro. na li school san sin tayo san sin tayo de mai long lek kai lai sien sau sin tayo deng la li social school na li lek kai pat nga practice pat na li extra class dala de wa school ko de de lawan hayeng na kod hai shi de ben e ko kod ro tang ku ta hai de men setiap la li lek kai nen ku to Le school angkap saya kamu kat no. nga lit school ha pain mo nga shong class 11 nga shim ka stream science Te kay ong pilet ka science ni sa ka subjek ka badawa ban hampulut pot. Teh pedang kana kajing iu kelaban pernah por bon ke ong pami miok por. Adok ek ba piran ben ai khubor halor kan apa. lada pi le ek ba e ru le be da ka jing trish tam ki pi de ban minot de ban la ek bas niru bat kan kum tai Agak por ba pilet sin benta sabar jela. Bun sien ka bailet ka wan tim na yeng na ka leng sarkar ko sadai. ke ningkong te kita binaye la dian pat menta ka sarkaru kala abi ingi ke nega cash scheme tingi yo hi Kamu kajing ai sarkar itu ka skim kala yarap sibon. ka yarap hi shiboni ngi kinong le ka nga ai ku ble ru ya ki ko chujong ha ki bala pen poy nga shudu ke ni ka thong but I me pa I me kam tam ba I trish tam Iba pilet coaching ya kana kam hai pilet training. nga le training ha pulu bar halai mkra ikut jong ai de I linza feniciem but kidan jong kibak jong sempa rodrik sense gili kibon inong ikai ni Kamu kena pian na hikar ki batbet hikan laban. kibat tebet te nga la le kai teng ru ha sai tamba nga la mi no pa namar ba nga ka ban balance ka kot ba ka karte namar ha sai ka de tang ka sports kidon hi ngin hab school hi hang taru kinam ai lat hi ra yingi bangin le tang ka jing le kai ngin hab pule hi te ngaru ngala smuthu bangan mi no na ka sai namar ba nganyo ban balance ya ka kot ba de ka jing le kai te ngala le kai no but imis linza hapulu mentang ngala nongkune Takai kajing ko ban ai men sepat sikwe pat kisah melala sekiba don sab hakikamnya lah kan. hab trash tom hab ye minot hai ya kitchen le ka ba le shire bin chu le kam kai en shi bin long bin go shkmat bin hab trash tom tang kata hai Sakit